ama sa pining hen na belap ko kitchen na tuso la home ni ho zo se na bonon ni ko pa tunong jong wan ni tuso chum chum la chum mo ana be khom kilo ite North Korea lam kailin Kim Jong Unin North Korea le South Korea in armistice sign and a bol kalkum som nila sigil hin ni khutsu ing ta le cham ta dana aman za usot lovin Washington le Seoul ginin North Korea in nuclear garment sa anay ho apoy mo na dung zuya manjing thidinga guntup sa koy dano ana phongdoi nahi hichun navet sa su hununga ihamtia America ahilo le South Korea to akidona asodo khale manjing thading tinetsu ahi amana sebena ehamtia gal ngumkha ngai le South Korea sipaite su nuclear garments amang sa akithai mangding ahi ani tinahi tuletua South Korea gamsunga president ha Yoon Suk Yeol hi gangster tabang kidawna adezin conservative lam kai lui ho sangin ahum hal joy an tinahi chule Washington le South kitokomin Korean gambung sungahin galpi hongso do na ding tugon anayove anati nahi hichi tilsu hi tu nailam sa United States le South Korean gamtenin ang lungding August le September hasunga at sisa kumli sunga dinga military drill linpin le amasapin anay kut honto lona North Korean lam kaiti ako na dinmunhi umaahi agiti hichi military drill ahi United States le South Korean aircraft carrier tisu garsat konglin len na puthi ho chule amphibious landing ho mangcha anei go no hi hapta masalama jong gamte ni hin advanced Apache helicopter ho mangcha ki galbol ding dan ki chuna annei saujong hi North Korea lam kailen Kim Jong Un hapta thum kalwal jawa gamsung ni pi masanga aholim masat pin ahin masanga sanga South Korea chule United States sunga hahim na hanay di agiti nahi. Gahit hikat su North Korea hin nuclear garment sa asim do le intercontinental ballistic missile ho asim do dingo day sa alo na zala singsan khota phunhum anahi jing wangovin atu mo masal piuvin tu masang zemazong intercontinental ballistic missile tha tampi test ahilo level hana ananay jing sauzong anahi kumsang ni somna sigi kumapat nuclear garment sa ahozong lolhingta anapati mo zong anahita nahi North Korea le United States ki ka nuclear thwa ki hona United States President Donald Trump khanga tichu kumsang ni somle ko jawapat tu ni chana he maban chalat heilawa umchu hi tu chana hi United States le South Korea in North Korea gamhin ki hona aban jama nuclear garments alama akipi naw hi alela uwa hitsin dinga chu ipilampi hijongle ki thopina pi dinga adeyo hi North Korea in United States le aloi hon North Korea sunga Myanmar mit Vietnam aneyo hi alela masat dinguwa aleng yawa ki hona hi bangkhai jing na lai hi kiti South Korea lam kai ho lama kon thulut khatsun North Korea sunga hi singsan khauta le hat juchia chil happy hinalai din asayun alangkana North Korea in nuclear garment sa chule garment sa dang ho asipi jingwa wa mi pite ni le cha silichen ni tin kiman cha na hasat na chungcho na COVID-19 ahung zawapet gamsung hasat ni seizo lo khom hil chu hikin hita nahi hinla gamdang banga kiman cha no ho wanoi gamdang het zo ahi ta lo zia dano ki chi tau hi achina chaya het zo hilo chu hi Solam gam kaya phatle ni khong ki khel dung zuya chamlat mi pi vai hom na chamlat gam ho do dal na om jing to hlonin
Japanese former defense minister Shigeru Ishiba makainain Japan lam kailin ho chu Taiwan president Tsai Ing-wen su anikimupi ovinahi hichi kimu to na chun adi agam kaya democracy chipi gam hon aphal ni kho thu dala ho to kilhona itilampia defense lam panghehan ki galgin na thu hi jongle iti panla khom dingam ti in aniki holim khom ovinahi Taiwan president Tsai Ing-wen ina saina a Asia gam hop sung adi a Taiwan din mun aha sat dan le Japan gam chule gam kaya democracy chipi gam ho to kizo matna na sata hat sa ding adai dan jong ana season a hi ekiti aji chu Taiwan gam sung se hilova tuipi hop sunga tui kol gam ho dinga chamna bitnele ki holna apoi mo dan jong ani ki holim uvin a hi ekiti Russia le Ukraine ki ka ki dona ong sol le to kilhonin khang tha galmuna ki dona chilha dan ki do dan le technology ki mandan na sa in ki hel jing tan hi tin thulut ka chun na se nahi ade in gal tha hin mihim le galman cha dang sangin drone in na sa ta na ato theidan mu thejin o me ekiti Russia le Ukraine gala drone ki man cha hin galmai ki dang te ne ki hel sa in hi aji chu alang to gila drone mangchan melma umna mihim ta sata lut ngailuwa melma te su chimit theina chule pumpi len ho akam na mon ho achu no ho hechit theina na ki haman le jingin hi Ukraine sipaiten Turkey te sim Bayraktar TB2 DJI Mavic kamikaze drone chule Russia tianjong drone chichom chom adia tu tha Iran te khut sim Shahid military drone huahi lohling to in among ve ekiti nahi United States di in Ukraine sipay te chu Switchblade ai lole kamikaze drone tia ke he ho chu jasagi walzen anapido tawi nahi sole Russia tian Ukraine te ki homat na thei zo se asu sit nong jingun Elon Musk SpaceX in Ukraine tia ding in panglovin internet na ki homat na thei ding Starlink satellite ana pikin on ahi alangkana dodal na tampi omtol honin DJI drones ho chu Russia le Ukraine tia dinga company ten ana phalta povin hi hinla Global Drones Academy te panpi na wangin Ukraine sipai te chun drone lolhing ta aman cha ding dan ki thim chu na ti chu training apizing ovin hi ekiti Russia ten gal man cha hoita ta le pumpi len ho tampi anei jing wangwin Ukraine tin hi drone nyaw cha ho chu mangchan na Russia te pansa ana mun ho chu ani si to bungin lolhing ta in along jing thiun hi Ukraine se pei tia dinga phasu mama hin ho tampi lim lowa na tong thei ai jing wangin aman atam thejin chule supply hi ha sa le jingi zonga kiti na hi hiti ji chun Ukraine ten crowdfunding ti chu vannoya Ukraine nam mi ngai lua panpi nom hon aki thupi wa alhom pina military drones janiwal chodo na ding to gonjong aneyovin thulut chun asai nahi United States President Joe Biden le Chinese lam kai Xi Jinping pungkal thungwal wheelchair ki hona anai hunin Joe Biden in gamkai sunga status quo omsa suke loading cham lebit na omni dinga US in panmun ki heldi poiti Xi Jinping in one China policy US in azapi angai ti ase Biden meya ki chim a anase China gam sunga COVID-19 ho sit jingto lona Wuhan gam kaya mihim million var khumtu lockdown koi khumikit taw tu chana China in zero covid policy hi khota chila pizing uhi Pakistan Balochistan gam kaya go a zu le tuilut ji in nelo thil tampi asu sin na bana mihim zakhat walin thina tu tan hi achi sani ko hoa sunga jong mihim jathumle som thumle sigi wal gu zu le tuilit mun chimjia thina na tu sau hitaya kiti
Ira gamsungan ni PT lungkim lohotsun Baghdad hupi sunga height security zone muna parliament su anabuluun in pi sunga dimsenin analamun anatsu ringon nahi amahohin gamsunga government in ni gu chagu abol naw le thildang hoja lungkim lo naw kiphin nahi anane yo hi giti tusu panapa na sinatsan nga hozaw si asung si wa agipanaw kahit pa ubi tusu tayo mukit ka ovin nabuanon mang palet si bay